the meanest guy. Man Jakes, East Raps movement, it's what it is. Danke Rana EVP. Get this. Back. Ngathi nginenombolo ngiloku ngabizwanga ntwana ngiyasabela kufika umavele empini ungalingi ungitshele ngokusarenda niyaxakeka kevulana indlebe manje ngiyaniphakela the meanest guy qubuke futhi iskili siyaziringela yalikhipha iclean ngiyanitshela ma 16 daddy bangibiza ngemotherfucker basaba ukungibiza daddy ngiyiye kasi likafedi the bed that shit is crazy for real ngikwehlisa isithunzi imedi yakho ngiyehlisa ipaint kule round udila nezinja amaqala qinisa itek akuna mode engizoyikhomba makushuba ke ngikhomba itex my shit is real your best intwani ya imitator kule round bafana jigging mangele man indicator senga debater ngenkosi nje creator akuna ku manipulator dipinka scale detector ngibizwa ngetreasure mangithesha the flow inspector cause vele untwembe ngokupost ungaposta seso reactor shota ngerap hey Johnny Polo ne Tesla kube ngathi ngidlala i5 elami flag ngiyal defender bebaqina no sekufika steering ivili liyajika siyake stigma babu nje kusufikile ekhala majita ngiyabadidi flow lenza intombi yakho kibamba ifika kufika inkinga ubatshela beko blind ke ngiyabasithi pull the trigger lapha ngibenzela umhlolo kunzima nokuphika ngibiza uRicha this is another crazy crime iyangicika ngidinge feature mele ungibize ngepreach verse ngiyalispitha ngiyabacisha ntwana kuphela ukuba on nje kuthume fika izinto mawungathatha ama chance umdala uyamith tsimbishintsha uphenduka amanzi okugeza mase ngimchitha ngibenza iphitha ngena ku box mangiqeda ukumsika iPP uma gawula zonke akuna kumbinda ngibiza ithizo if you wanna go pro funda ukulinda kona uyashisa kodwa sikuthandi langa lobusika nginamasimba ntwana tissue company kuthiwa iyangidinga Beast friend Aywa. okay